Kalong shisha ke jing Duhnong ke bakraw ki kato kaneteli ki long yeng naman uslab bat upria ulather teng menta ke sngi khat sautrek April arjar aposan. Kini ki long yeng ki basyak ta hau ni upria ki kentup ya ki long yeng ha ke shnang that baman kseren shang barato mukro sait sama bat bon ki shnang ki bamarjan. Uni uslab bat upria ulather ha ke porsitang sngi hado bagi din yeng jong ki breu ki lapai bat ki jingthung jingtep ki lwet lut pom bat ki madan ki le bat dap smam dau pria.